Siyabingelela ngenzolo secema uqala ungena kuleli khasi lethu Umkhosi ucofa subscribe button nazo-ke iy'ndaba ezibhalwe uZoso ey'nkundleni zokuxhumana lapha ekhasini lakhe ubhale kanje uthi oseduze nenceku ayitshele indlu iyavuza kade wayelokhu ethi uyeza kusukela last year ngonyaka owedlule umuntu unjena-ke bafowethu. Kubhale uZoso laphaya ekhasini lakhe uthi angimkweleti nakancane, ngamkhokhela imali yakhe, ngamkhangisela wathola imisebenzi, kodwa uthi eyami indlu eyamkhandela iphalishi ayinethe. Ubhale kanjalo-ke uZoso enkundleni zokuxhumana uthi-ke akanendaba nalokho, njengamanje kufa usilingi ebengiwufaka ngemali, yena akanendaba nalokho, uyaziqhubekela nokuzisebenzela imisebenzi ayithola ngale ndlu enetha. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi wena utheni ngalolu daba, kodwa-ke nayo ikliphu kamfundisi eziphendulela enkulumeni kaKing Zoso awuzizweleke. Mina-ke nawe sihlangane kwividiyo elandelayo. Don't forget to subscribe kule channel yethu Umkhosi. Danko. Bazalwane, siyabingelela, sithembe niyaphila. Ngazi-ke noma ngiyazwakala yini bazalwane, kodwa ngizama ukuni-update abazalwane ukuthi ngiyayithola lento eyenziwe uKing Zoso laphaya. So ngiyabona ukuthi niwarisheke kakhulu ngale ndaba yale mbhalo ayibhale laphaya. Ayikho-ke ividiyo engizoyenza ukuzama ukuchaza ukuthi kwenzakalani laphaya, kodwa nje into engizoyisho iyodwa ukuthi lento akhuluma ngayo laphayana uyagula nje uKing Zoso, ngoba benginaye last week ngacela le yantu kuyoyibona ukuthi yini leyo nto leyo, wathi angiyiyeke ngesikhathi elungisa isite yakhe le enye. Bengino Rasta-ke bayakwazi lokho, but angizami ukujustify ukuthi nje ayikho into engizoyikhuluma noZoso. Zonke lezi imali akayishuthayo uqamba nje asihlaza manga, uqamba nje asihlaza manga, imali lezi ayeyishutha ngesikhathi efaka kimi, ngesikhathi ethenga imaterial, uqamba asihlaza manga. Okunalokho uZoso wangisebenzisela mahala. Makufanele ngikuprove lokho ngizokuprove, akeze namakhamera, akeze namakhamera ngizokuprove, ngoba nami nginazo ezami i-screenshot. Ngiyamkhulula ukuthi akeze namakhamera, ngizomtshela akeze kuphi, ngizoprove nje lamanga oqala akawabhalile ukuthi wanginika imali engaka ya lamanga oqala lo. And then-ke okwesibili-ke ukuthi lezi zinto ayishoyo ukuthi mina anginandaba nazo unamanga futhi. Ngathi uma umfana lapha ngingekho mina ngathi akahambe yoyenza lento wayenza, lento yangenzeka. Ngabuyela kuye ngayokhuluma naye ngathi sengifikile ngifuna ukuyenza, wathi asiyeke lento sizobuye siyibone. Avele kade yagcina ukunetha. Lokhu kusho last week kade ngiseThekwini, wathi asiyeke siyobuye siyenze lento. Njengamanje yena usekwazi ukuvela post, ewazi kahle ngisebenza eduze kwakhe la ngisebenza khona. Okugcina-ke umuntu osaziyo lesi sitezi uyazi ukuthi lesi sitezi asiphelile, khona ama-reveal amakhona angenziwe, izinto ey'ningi ayiphelile lapha. Yini edala lokho? Wasanganiswa lento yakhe ye-content, wavele wasuka lapho wapenda indlu singakaqedi ukusebenza. Ngingakasho mina ukuthi umsebenzi uphelele manje su-right, yena wapenda indlu ngoba egijimisa lento yakhe yama-content. Egcineni lelo phutha lakhe sekufanele kube yelami. Mangisebenza mina fanele kube yimina ngithi seku-right usungapenda, sengiyiqedile yonke into engiyenzayo. Angaze ngize ngikwenze lokho mina lapha. Ngabona sekupendwa ngingekho ngisho esayithini, kuyaplastelwa ngapha yena useyapenda, akazange akhulume nami, uzenzela yena ngendlela yakhe. So zonke lezi zinto kufanele kube yiphutha lami, uyena owavele waqhubeka nendlu kungashongo mina ukuthi iphelile. Mawukuthi khona abaziyo bayazi, uhambe uyobona khona ayiphelile le yandlu, ziningi izinto ezingaphelile ngenxa yokuthi yena thatha lezi zinto ngendlela yakhe ebese efuna ukuzokwenza lama content akhe angathi sure. But-ke ngiyamkhulula akeze namakhamera, ngizokwazi ukuthi angiprovele lento akayikhulumayo nami ngiprove lokho engikukhulumayo. Ilokho nje engikushoyo kuphela.